itangazo ni kuko rivuga donc itangazo muri make rivuga ko igisirikare cy'u Burundi cyasubiramyemo n'aba FLN abarebere b'abanyarwanda bari basanzwe baba mu kibira bakorana n'igisirikare cy'u Burundi. Ico bapfuye nuko aba FLN banze kuja gufasha igisirikare cy'u Burundi mu kugwanya M23. Mu kutumvikana rero kuri ico bituma basubiranamo baragwana bararasana. Ikinyamakuru kikavuga ko kuri Cote Rebelle y'aba FLN b'abanyarwanda hapfuye abarebelle 100, kuri kote y'igisirikare cy'u Burundi hapfuye abasirikare 10 b'u Burundi. Rero abaturage bo muri komine ya Mabayi ni komine ikora ku kibira cya naturel cy'u Burundi, niyo Nyungwe hakujya mu Rwanda, mu Burundi kikitwa ikibira. Rero abaturage ngo barasaba ko iyo ntambara yohagarara. Bavuze kandi ko izo ntambara zibaye mu bice bibiri, donc bagwanye muri weekend yo ku itariki 3 no ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu, basubiye kugwana kandi ku itariki 8 n'9 z'uku kwezi kwa gatanu. Ngayo nguko rero dusesengure. Nkuko twatangiye tubivuga, igisirikare cy'u Burundi turabizi neza kugikorana na FLN yo ko barusesabagina iyobowe na General Amada. Mwumvisho General Amada kenshi aja mu Burundi atumiwe na General Neva, perezida w'u Burundi, mu kugira nyine ngo bafashanye. Mwumvisha n'uwitwa Jules Murumba wavagaza mu bice bya Goma, aja nawo mu Burundi, bari baragiranye ndagira mu bibazo na Amada. Neva arabahuza kugira ngo bahuze umugambi wabo mubisha wo gukora amabi yo kwica abaturage. None uyu munsi basubiranyemo, kandi basubiranyemo bafa M23 wabagwanyaga. FLN yanze kuja gufasha igisirikare cy'u Burundi kugwanya M23, abarico gituma basubiranyemo baragwana baricana. Niki cyabaye kugira ngo basubiranemo? Arico twibaza, niki cyabaye? Jewe muri make nsoza kugira ngo dusangire ijambo n'abandi, tekereza yuko FLN yakutse umutima, n'abagwanyi ba M23, ikaba idashaka kuja gushirira hariya muri plane, ikaba yangiye igisirikare cy'u Burundi ko baje gufashanya. Igisirikare cy'u Burundi timwambwamwe tukabazana tukabacumbikira, none turabatumaho tuja kudufashaho rukambye mukanga mwanga nk'abandi. Nje ngatekereza ko ari uko byagenze, akaba arico bapfuye. Rero hasigaye ngaho hoste wasubirira ijambo kugira ngo abandi bazamuke dusangira amajambo. Ndagushimiye cyane rwose, ubivuze neza. Amakuru subwo buriya ntimumaze kuyamenya neza. Ibyari byo byose murebe aba bantu impamvu bumvisha umuriro hariya hakurya, ndavuga bariya Jules Murumba azi intambara za M23 kurusha n'igisirikare cy'u Burundi. Mwibuke ko uyu Jules Murumba we ari umuntu wabaye muri Kongo kuva kera cyane, ndetse binagera naho hahindura n'izina, yitwa Habyarimana Mbitse Munda, niba ari Mbitse Munda. Uyu mugabo wihinduye izina w'intera hamwe akigira umukongomani yita Jules Murumba, niwe uri hamwe n'umujenerali bita Amada, nawe uri hamwe na uyoboye izi ngabo zo kwa Rusesabagina. Hanyuma noneho bareba umuriro bafite hariya, bavuga ati ibyari byose ntidushobora kujya hariya ko ntacyo twaba turi kurwanira, kuko igihe ari cyo babona ko batazigera bashobora M23 AFC hariya hakurya. Noneho Burundi bwo ukavuga ati okay, noneho ibyari byo byose intambara igiye kugera Uvira. Nigera Uvira noneho turahungira he? Nkaba ntekereza ko rero impamvu n'u Burundi bwakomeje kubaho ruburesista nuko babona ko ibyari byose M23 yamutse igeze Uvira
bashobora gutekereza ko ibyo ari byose bashobora kuza gufunga, bamara gufunga du point de vue économique ugasanga basubiye hasi ku rwego ruri hejuru. Noneho ikindi bakabona ko batazigera bisanzura bari hariya kubera ko M23 iri hafi yabo. So rero urumva objectif yabo ntabwo ari imwe, kudahuza objectif kwabo rero byatumye basubiranamo, ndetse hanapfa bangana kuri none twirwaneho kuri ahangaha nibura Sakera araje nawe tumuheza umwanya twirwaneho. urabona mu ngabo z'inyeshyamba hapfuye 100, none mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hapfuye mu 10 gusa, cyangwa hari wabyanditse nawe yarafite icyo yaraherereyeho, yarafite aho yarabererekeye. Wakomeza noneho tugaheza umwanya urakoze ambassador Ranimba. Ndakumva nuko ndikumva usa no kugira mu kabindi kameze uko ndavugira hantu naringiye mu gasiporo gatoya koreka kuri cyo waruvuze. Byose birashoboka, ari ugupfusha kote imwe ikaba yopfusha abasirikare 100 indi gapfusha abasirikare 10, birashoboka. Biravana naba atatsa abandi n'uburyo babatatsemo. Barashobora, igisirikare cy'u Burundi kirashobora kubitegura, ababo bazi ko ari abaliye basangiye umugambi byose bari kumwe, abandi bakabagambanira muri ubwo buryo bakaza babatunguye. Birashoboka ko bo bicamo abijana ababo baje kwidefanda trotare bibatunguye, bakaba bo rasamwabo 10, ko tumwe gapfusha 100 indi gapfusha 10. Birashoboka. Ku rundi ruhande kandi ntibishoboka ko nimba ari abantu bari bahanganye biteguranye kugira ngo bahangane bagwane barasane, ko tumwe ipfusha 100 indi ipfushe 10, biragoye kumva, ariko kandi nabyo birashoboka parce que tuvuge ko igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare cy'igihugu, kwake faiblesse zaco, ariko ni igisirikare cy'igihugu gifite ibikoresho paraporo y'abarebele ba FLN. Kiri iwabo, aba FLN ntibari iwabo. Ibyo byose jewe numva byoshoboka. Icyo ntitwogitindaho ngo se kubera iki hamwe hapfuye 100 handi hapfa 10. Ndumva icyo tutogihagaraho cyane, icyo twohagararaho koko izi ntambara zabaye, aba bantu bari basanzwe arabaliye basubiranyemo, kivugwa ko bapfuye nico koko nico bapfuye, kuko bose bita M23 umwanzi wabo babo aba FLN, kandi ntaho bahuriye. M23 n'abanyekongo, FLN n'abanyarwanda bagwanya leta yabo y'u Rwanda, ni bagende baje kuyirwanya. Ariko se umubano bari bafitanye wo kwa musenyugwa no kuvuga ngo turababwiye ngo tuje kugwana ha murabyanze, ariko kandi abasangiye ubusa bapfa n'ubusa, kuko nta kibahujije, ntibahujije igihugu, ntibahujije koze, ntibahujije nta kepfo ka ruguru. Nico gituma no gupfa ubusa bo bupfa. Natekereza ko icyo tutobitindaho, ariko ku ruhande rumwe ni nabyiza twebwe nk'aba M23 kubona abanzi banyu basubiranyemo. Ni ibintu tutokwakira nabi, kuko nje mbyumva yo bahubwo bari bakomerejeho. Hari umuntu warubaje tese mu kibira hegeranye gute na Kongo, kuba nimba baba mu kibira bapfa gute kuza kugwanya M23 muri hari iri muri plaine. Plaine Kamanyura ni kuri coin y'ibihugu bitatu, Kamanyura muri Kongo, mu Bugarama mu Rwanda, hakujya mu Burundi ni hamwe, hose ni Rusizi bagabanyije, ariko ntihegeranye n'amabaye mu kibira. Ikibira kiri kure, kiri hirya kure, hategeraye aho muri plaine. Rero twokwakira Sakeli nawe akagira icyo atubwiye. Sakeli, nimba twumva mikroni yawe. Yes, urakoze cyane. Twigwaneho ambassador, reka naje mbaramutse. Singiye kujya kure cyane ibyo twigwaneho yavuze. Ndakeka byose byenda gusa n'ubundi kuko yarabivuze.
ahubwo njyewe nari mfite ikibazo cyo kubaza se iyo mirwano yabo yakomeje na n'ubu iracyari hariya cyangwa bizaba bindi baza bakora byo kwijijisha gusa pana ngo ni imirwano, kuko hari igihe baza babikora gutyo kugira ngo bayigishe amahanga gusa atari ibintu byo kugira ngo bakomeze n'ubundi gusa bibaye byabaye zaba ari byiza kuri twebwe nk'uko nani twirwanaho yari avuze, zaba ari amahire kuri twebwe kuko ni kenshi cyane twebwe batugabyeho ibitero kandi ko barabigaba n'ubundi si rimwe si kabiri, gusa izo zose zagaragaza ko n'ubundi zo tuba turwanira ari ukuri kuko ibo batazaba babihamya babivuge, ariko AFCM 23 twebwe turi hewani isaha ariyo yose, kuko mubizi mu minsi iri imbere turaba dufashe Uvira n'ubundi turi ku muryango wayo. Nibyo gusa narigiye kuvuga papa, twirwaneho. Murakoze. Asante sana, urakoze cyane. Uyu muvandimwe nanyandikire, umuvandimwe wanyandikira noneho byarushaho kuba byiza, kuko mfite ndi kukiyanyo kereka ninjaho irahita ivaho space right ivaho, ariko wanyandikira vraiment kandi ntekeza ko uri kunyumva, ntiwongere kumpamagara, wihangane rwose. Hanyuma icyo narindi kuvuga nuko aba bantu gusubiranamo kwabo yes ni avantage, ariko nk'icyo Sakere yaramaze kubaza, aba bantu gusubiranamo kwabo basubiranyemo ariko ntibivuze ko bakoze divorce. Oya, ntabwo ari divorce, kuko niba basubiranyemo gutyo ababahuje n'ubundi bazakomeza babahuze. Ni Rusesabagina na Neva, urumva? Rusesabagina na Neva rero bo ubwabo babahuje n'ubundi bazakomeza bihuze. Rusesabagina turabizi ko atari hari hakurya, atari yari na Neva naho ari hariya mu ntuza harya bahitanga iki hahandi mu Gitega, aho ari naho ari kuryama agasinzira, ariko abo bajiri murumba n'abandi nubwo nabo bari gusinzira hariya, hari abari kubona ko intambara barimo atari izabo, hari abari kubona ko intambara barimo ari iz'abantu babiri. Ndahamya ntashidikanya kuramutse uzamuye Murundi uwo ari we wese n'uwo bwo yaba ari muheza nguni ashobora kubwira ngo CNDD-FDD ibyikora n'ibyandayishimiye ntabwo ari by'abarundi, urumva? Ati ntabwo ari by'abarundi. Aba baterabwoba rero ba FNL nabo bari hariya bafite ikibazo cyane gikomeye, kubera ko bavuga okay, twebwe tubona hariya si mu gihugu cyacu, turajya kurwanya M23 mu biki? Igihugu cyacu twarakinaniwe, murabizi baragiye muri Nyungwe nkuko ni hariya ni hafi, bagiye muri Nyungwe bagezeyo ntawagarutse. Ibyo twabivuga ntawigeze ugaruka. Rusesabagina yarongeye ari phone bwa kabiri, ibyo byo turabizi. So bakavuga rero ntabwo twabishobora kujya kurwanya na M23 n'uri kujya kwatsinda gato bagasubiranamo. Reka duheze umwanya mu bijabo hanyuma akomereza. Bwana mu bijabo ndaje gato. Yego nta kibazo. So nuko nguko biri rero, nuko nguko biri, abafite kuzamuka muzamuke, n'umurundo wari we wese ndamuhereza umwanya azamuke atubwire uburyo ingabo zabo zakoze divorce hamwe n'abaterabwoba kwa Rusesabagina, basubiranyemo, ariko ntituvuge ko bakoze divorce, kuko divorce burya abantu baba batandukanye burundu, baracyari hamwe. Umurundi wari we wese yaba umudede, yaba umuntu uri positive nk'urukundo, mwese muzamuke rwose. Abari positive, abadede bazamuke nabo, tubahereza umwanya bumve impamvu igisirikare cyabo cyasubiranyemo n'aba bantu. Babona intambara barwana, ese reka tuvuge ko ab'icumi bapfuye, babona ko intambara barimo bazayishobora, ngaho ubwabo
ngo niba cango mu kibira amini niba cango uvira bandi bazaca hehe ngo mu kirundo buriya ahangaha se none iyi ntambara turavuga ko ari iyande ko ari yabo ku giti cyabo jiri murumva ahantu ari ntabwo hazabagwa amahoro ya nicyo ngicyo sinzi niba twirwaneho yagiye ariko itangazo twari dufite reka ndyohereze undi muntu hano aze arirebe atari iriya twasomye ambassador. reka nze ndebe hari irindi mbonye hari irindi risa n'ubonye ariko oya ndabona ari rimwe ndabona ari rimwe n'undi muntu urimpaye nawe ni umurundi ni umuntu uri hariya hakurya mu Burundi rwose abajije ikibazo aravuze aba bantu ibyo bakoze basanzwe bakorana ngo baragiye bubaka ngo bafite amazu meza hariya mu Bujumbura abayobozi babo ngo udashobora kubatandukanya banimo bakodesha nimo usanga bafite amafaranga umurundi nyamurundi nta mafaranga afite hariya nicyo ari kumbwira niko anyandikiye muri DM avuga ko rero aba bantu bamaze igihe bari hamwe mu by'ukuri ndetse nk'uko twirwaneho yari dusomeye kandi akavuga ko guturuka ejo bundi niba ari ku itariki zingahe nabwo bakomeje gukozanyaho avuga ko bamaze hapfuye n'abandi benshi cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bityo ngo no mu bitaro hariyo n'abandi benshi b'abasekari b'u Burundi urumva ko amakuru bayafite kandi bari kugenda bayazana nane suka nangaye yego hari amakuru nje nari mfite yuko hari abasirikare b'u Burundi 25 bamanitse amaboko bakaja kuri M23 muri Kamanyora. Aha urumva yego abo ni abasirikare babonye ko izo habagwanira n'ubundi ari ubusa iyo baravuga ngo mufite bene wacu banizo bavuze mufite bene wacu turabizi ko twagiye tubabona ku social media ko babayeho neza kuruta uko twebwe turiho hano twashyitse hano iwanyu tuja mu interahamwe dusanga hariho abamayi n'aba FRDC kandi tukaba tugira ngo bafite ibiryo rimwe tukaburara tukabara iyi ngai yose tutariye n'igitura kimwe kandi amashusho media twarumvise ko mufite inani abasirikare bacu baza barya neza kandi bameze neza natwe tuje kwiyunga namwe kugira ngo mudufashe nabo barundi bari hafi company imwe yose yuzo urakoze sake n'abandi bazayamanika abatabonye iryo tangazo twa turi kuvugaho nari bahaye rero mu by'ukuri mwongere murisome mutanga ibitekerezo byanyu ndabizi ko hariho ushobora kuba ari kubyumva ari mu kazi nk'uko nanjye ubu ngubu nkarimo ariko rwose tugerageze dusesengure tubaze bimeze bite urumva bimeze bite uyu umudede ufite profile ya Ndayishimiye yewe wa mudede we zamuka uvuge ukuntu abasekare biwanyu basubiranyemo n'abariye babo ariko uzubazuhuze bano bantu papa mera ndamubona abategeye bose uzubazuhuze ko n'amadu abasuhuze reka mbasuhuze urakoze cyane nta ngombwa kugira ngo mbasuhuze ndasuhuza convention kaje ngasuhuza mwene ndabona ndetse na Masisi TJ inshuti urukundo Golo Kingsman nawe uze kuzamukira itangazo waribonye asigaye noneho ushyiraho contribution yawe niba ufite umwanya umugabo bita Mira ndetse na Ben Bass Nshizirungu namwe turabasuhuje ba Ericard namwe mwese nizere ko iri tangazo mwaryakiriye mu buryo bwiza kandi bimeze neza
aya ni amakuru erega uburundi ntacyo dushobora kutamenya, kuko uburundi ni igihugu gitoya. Burundi ni igihugu bavuga ururimi twumva twese turumvikana. Uburundi hari benshi cyane tuba tuvuga rumwe, donc turi mu murongo umwe, urumva. Bamaze kuba desi n'iki gisirikare cyangwa se n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abo bose baba bafite imiryango hariya. Why not umuntu amakuru atayakurura hafi, tuba tuyabonera hafi. So rero mwabavandimwe mwe muzamuke tuganire. Mu bijabo wabonetse? naribonetse. Okay, Ese nda ahantu hari ubusaka ariko yakomezaho nta kibazo. nta bintu byinshi ndi buvuge, gusa ibi ngibi wenda bifite mesaje bitanze, ariko bibaye ari byo ntabwo bibabaje nk'abanzi basubiramyemo. Ariko jewe icyo mbibonamo ni uko iyi ni mesaje Uburundi busa naho butanze ko bufite abanzi b'u Rwanda. Sinzi ko wenda bari barigeze kubihakana cyangwa kubyemera, ariko tekereza ko kuba noneho batangaje ko bafite FLN n'imbere FLN, kandi noneho basubiranyemo ku butaka bw'u Burundi, ntekereza ko iyi ni mesaje batanze bagaragaza ko bafite umwanzi w'u Rwanda kandi bari bamubitse igihe kirekire. Iyo ni mesaje imwe ntekereza abantu bagomba kuvugaho. Indi mesaje cyangwa se ikindi kintu jewe nshobora kuvuga, first of all, sinemera ko basubiranyemo. Babaye basubiranyemo, ntekereza ko uko mbitekereza, ntekereza ko kaba ari agakino k'u Burundi kabona M23 igiye gufata Uvira, nkuko bakomeje kubigaragaza ko gufata Uvira ari ikibazo. Ndetse mwabonye perezida w'u Burundi aho yavuze ati nibafata Uvira bazafashe Bujumbura, yikoma ku Rwanda. Ngatekereza tahari mu rwego rwo kugira ngo yemere agaruke mu biganiro twadukino twiwe, ashobora bibaye koko ari byo, arashobora kurasa abo banzi b'u Rwanda avuga afite, kugira ngo abone inzira y'ibiganiro. Niko mbitekereza. Iyindi nzira uko mbibona ni ukuvuga ngo nimba agaragaje ko afite abanzi b'u Rwanda, bashobora kuba batasubiranyemo bya bindi avuga ko nibafata Uvira nawe azatera u Rwanda, ashaka kugaragaza ko afite FNL, kugira ngo wenda hari bimwe yavuze ko Uvira nifatwa, noneho izi FNL ahagaragaza avuga ko yarwanye nazo, azatere mu izina rya FNL, azatera u Rwanda mu izina rya FNL. Ariko ni ijuru isesengura, niko mbitekereza, kuko sinibaza impamvu uyu munsi buvuga ngo FNL ngo yasubiranyemo n'ingabo z'u Burundi. Sinzi urukundo izi ngabo za FNL zifite kuri M23, mu gihe bo bonyine babyivugira bavuga ati M23 ahubwo ntibaho n'u Rwanda, kandi u Rwanda bavuga ko n'umwazi wabo, bavuga ko ibyo baharanira ari ugukuraho ubutegetsi bwa Kigali nkuko bivuga. So je uko mbibona rero, ikintu wenda bagaragaje ko bafite umwanzi w'u Rwanda, maybe bari bamufite koko, bashaka kumurangiza kugira ngo babone ko baganire n'u Rwanda, cyangwa ni message wenda bahaye u Rwanda kuvuga ati ejo n'ejo bundi tuzabatera, ariko tuvuge ko ari FNL twavuze ko twasubiranyemo. Nibate FNL Burundi nibutera buzavuge ko ari FNL yabateye. Tekereza ko ni muri iyo context ashobora kuzumvamo, naho kuvuga ngo basubiranyemo ngo kubera M23 nagakino. Je niko mbibona nagakino, nta nubwo byumvikana, nta nubwo making a sense. Ahubwo iyi ni message Burundi bwashatse gutanga, bwereka abantu ko bufite umwanzi w'u Rwanda. Swat bashobora kuba bamufite koko, bakareba uburyo bamurangiza kugira ngo
baje ku ntebe y'ibiganiro baganire, wenda bafite nk'ico bitwaza cyangwa ari message bashobora gutanga ku Rwanda bavuga ati anytime turabatera. Murakoze cyane Sukana ngahe. wow, icyo ni ibitekerezo bya Mubijabo. Sinzi niba hari uwaba atandukanye nawe, ariko icyo nacyo kirashoboka kuko message bakoze, message batanze, barabizi ko ntaho banyura. Icyo cyo barabizi ko nta na hamwe banyura bagiye mu Rwanda, bagiye gutera u Rwanda. Ariko nk'uko wari ubivuze, aba bantu bakaba bavuze ngo basubiranyemo, ejo n'ejo bundi hashobora kuboneka n'ikindi icyuho cyangwa se kujya guhungabanya umutekano. Ko n'uguhungabanya umutekano ntabwo ari gufata ubutegetsi rwose, ntabyo bashobora. Yego bajyayo aribyo bagiye gukora, ariko no kuwuhungabanya gusa ntabyo bashobora. Kavuga ngo Uburundi wabona mu ntambara buri gutsindwa hariya bwaba bugiye kuyimurira hariya mu kibira cy'iwabo, ko niba barwanye 2-3 hariya, ingabo zabo ziri hariya muri Kongo zikaba zaratsinzwe. Hariho n'abandi nk'uko Sakera yari amaze kubivuga bakoze defection mu ngabo zabo. Ntekereza ko mu by'ukuri intambara ashaka kuyimura. Ahubwo se wowe ubona niba yimura bizabahira, ubona bizaba bimeze bite? Ngewe nanjye nuko nkuko ntekereza bashobora kuyimura, ari strategy bashatse, kuko sinibaza impamvu, ariko nabyo birashoboka nkuko Twirwano yabivuze. Aba bantu bararebye bareba umuriro M23 iri kubotsaho, bavuga ntibishoboka. Abantu bararebye baravuga bati izi ntambara ziri hariya n'ubundi Sadek yaraducitse, yaragiye. Abantu bararebye baravuga ati ibyo ari byose intambara twarwanye kuva kera ntacyo twigeze tugeraho, none ubu ngubu turakigeraho turi kumwe n'u Burundi gusa. Noneho abazarendo nabo bari gusubiranamo. Noneho ikindi kiyongeyeho na leta ya Kinshasa nayo ubwayo iri kujagajega kuriye. Ibyo byose birashoboka. Wowe ujyanye ibitekerezo byawe ni nka Mubijabo, urabona ko ari agakino bakinye cyangwa se n'ubwoba bafite, cyangwa bimeze bite? ufite agati buri gato nani ambassador kenda kumera neza naka Mubijabo n'ubundi. Je ndakeka ko leta ya Kinshasa yaratsinzwe muri kote zose, zaba politike zaba militarima. Yabuze option n'imwe yokoresha kugira ngo itsinde urugamba. So option isigaye niyo sinzi warakurikiranye ikiganiro cya Muyaya, uriya muvugizi wa nani wa leta ya Kongo. Iwe yaravuze ngo uko barashaka minisio yose. Donc minisio yavuze hano ni uburyo bwose bwo gukoresha kugira ngo bazatsinda urugamba. So minisio imwe baramubajije aho yavuze ngo ziriya zo kwita nani AFC M23 ngo na terrorist yari minisio. No kuvuga ngo yari sizi nani wanazuita ngo ni mwaye cyangwa ni n'urusasu yakoreshaga, ariko byamuhiriye. Rero je ndakeka ko imwe nkuko nani Mubijabo yabivuze, imwe muri izo ngizo zose hakoresha kugira ngo arebe ko yatsinda n'ubundi urugamba, ariko zaramurangiranye. Urebye muri icyo gihe cyose bagiye bakoresha izo systeme zabo, rimwe bavuga ngo bakoze strategie repli strategique, zimwe na zimwe mwagiye mwumva, zaba kuva ibunagana gushika ibukavu, takindi bazakoresha strategie gusa. Izo bavuga iyo mubajije ngo ese ni gute mwatsinzwe, iyo bazavuga ngo ni strategie repli strategique et tout consort. So iyo nimwe muri izo strategie bakoresha n'ubundi, ni imwe muri strategie
baba bakoresha n'ubundi kugira ngo bayobye amahanga, bayoboze abantu kugira ngo bagire ngo baracyafite imbaraga, ariko n'ubundi imbaraga zabo turabizi aho zigarukira. So ku bwanje ndabona ari uko bimeze n'ubundi, naho kwirirwa tuvuga kuri bizaba cyane serariye, kubera ko njewe mbona ko n'ubundi ari ubusa, niko mbitekereza. Naho kuvuga ngo FNDB sinzabona FNDB igisirikare apana, nzavuga ngo ni FDD kuko FDD niyo nani parti yubuye igihugu cy'u Burundi, ifite inshinganizo za icyo gisirikare cyabo kandi cyapfuye, ifite inshingano muri za FLN n'ibindi byose zagiye bikora. Twese turabizi ibyo bakoze muri Congo, biraba za FLN n'ibindi bose. So ntibigeze bibahira. Iyi ni plan strategique yabo, ibo wenda ntibavuga ngo ni strategy kubera ko n'ubundi babonye ko Chilombo strategy yakoresheje ntibyamuhiriye. So iyo ni plan yabo bakoresha kugira ngo barebe ko bayoboza amahanga n'ubundi. Nuko cyo nzumva papa ambassador. Urakoze cyane. Nuko ubyumva. Bobe urahari? Bobe, umugabo bita Bobe arahari? ndabona atari wafunguye mikoro. Bobe wafunguye mikoro yawe ukavuga. Mwiriwe neza. ya sorry gato ndanyarutsa kuko ndacari mu kazi jewe, ariko icyo ndaciyumvira ko icyo kintu birashoboka ibyo bavuze mu itangazo bashobora kuba bacanyemwo, ariko jewe ndabiha amahirwe make cyane kuko FLN na systeme ya CNDD-FDD ifite projet imwe rudende yo gutsimbura umuntu wese w'ubwoko badakunda. Rero ko bosubiranamwo je ndabiha amahirwe make, ahubwo opinion yanje, icyumviro canje kandi n'amakuru maze kumva, ahubwo ahantu bari mw'ishamba, muramenya ubwa mbere iryo shamba ni rinini cyane kandi rihana urubibe n'abantu bifuza gutsemba n'igihugu bifuza gutsemba. Rero bishobora kuba ahubwo byabahiriye nabi, inkuba zikabitanga hanyuma bakabura ukuntu babisigura. Amakuru maze kumva bavuga yuko bishobora kuba byagenze gutyo, hama bakaba bakubiswe n'inkuba hariya muri iryo shamba nyene bari kumwe, hanyuma babuze uko babisigura, baciye batangura kwemvanta ivyo bintu. Murakoze cyane. Ego abakoze Bobe urumva ko harimo kuza amahipotezi atandukanye, kandi nicyo tuba tubereye hano kugira ngo tuganire dusesengure mu kugerageza gushaka ukuri. Kuza nko mu ijambo yavuze ati we uko abibona nuko neza yokora ku gapimo akarasa aba FLN kugira ngo agaragarize igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko atakibikira umwanzi, akaba ariho yonahera ashaka ko ibiganiro byari bihari hagati ya leta zombi, ndavuga y'u Burundi n'u Rwanda, byakomeza. Ibyo birashoboka kuko neza nariko ntegera amakuru bavuga ko kimwe neza avuga biriya ku masosho media, ariko mu bikari ndani hari ibiganiro byaba bikomeje. Icyo nacyo gikora kirashoboka. Ipotezi ya kabiri Bobe atanze yuko bari abantu bagasanganye umugambi mubisha ndetse ku gihugu barakora imigenzi yaba ku gihugu cy'u Rwanda. Rero hakaba inkuba bazamenya imigambi mibi, inkuba ikabakubita mu kibira cy'Imabayi,
kuko Bob yaravuze ko aya makuru afite amaze kuronka ibyo byose birashoboka ariko kandi n'ubundi mwanya no gucanamo nabwo ndikubishyira ku ruhande kuko yabyanditse kandi birashoboka kuko aba FLN kuba bari mu Burundi bashobora gushika bakabwira tuyirikana nuko n'abasembede FDD bagasubiranamo bakorasana nyuma bakaza kwiyunga ibyo nabyo tutwarishira ku ruhande rero uruvuze hipoteze zitatu zose zirashoboka rero twesaba abantu ko bazamuka bagatanga ibitekerezo n'ubundi bo batekereza indi hipoteze nawe yazamuka akayitanga kugira ngo tuziboneze ko zamirije komeza ahantu wenda nabaza Bob cyangwa n'undi ari we wese nje wenda ntwemeraho gatoya yego twemere ko inkuba kuko wenda si n'irya mbere wenda yabibakubise ariko kuri ino nshuro twemere ko ari inkuba yabibakubise kuri ino nshuro niki cabamara ubwoba cyangwa se catuma noneho baje hariya kuko kugaragaza ko babitse umwanzi w'ikindi gihugu iki ni ikintu gikomeye ka leta kuki mwumva ko noneho uyu munsi leta y'u Burundi igomba kuja hari gatangaza ko noneho ifite kuko iki ni ikintu gaco kuvuga ati tubitse umwanzi wanyu kandi ntabwo babyemeraga wenda birazwi ko bari bafite za FDLR Messi yashize twabonye barakwiswe mu kibira nkuko bivugwa iyi nshuro noneho kuba babyemera byo biravuga iki cyangwa se bivuze iki nkimubona ko ari nk'ikibazo baba bikururiye kuba bavuze ko bafite umwanzi w'ikindi gihugu Bob urabizi bite Bob ninda bitakubwiye ko yakuvuye ko mu kazi bishura n'ingo mushikira cy'ibi ego muranyumva yego kirakunga cyane ya niko banyarutse kubera ndi mu kazi k'abandi ariko ntaco ariko jewe cyo nagomba kubamenyesha bariya abantu batwara igihugu cy'u Burundi muze mwitegereza ibintu byabo n'abantu bakora ibintu by'ubugoryi n'abantu bakora ibintu n'abantu baciriritse cyane ko ndabibabwira yaba muri politique mu by'ubwenge intellectuellement politiquement ndetse no muri economy murabona ukuntu igihugu mani bari hasi cyane ku buryo bonyene aribo bama bishira mu mitego mu bintu byose bakora ntimuze mutangare mu misiza batanguye no kuregana bavuga ati naka niwe mubi naka niwe umva bakora ibintu gutyo bishoboka rero yuko biba byabacorotse nakujya wumva president avyuka akavuga ibintu azi neza yuko bibikwa kandi azobibazwa nuko no bibabwira mugabo nuko ibintu bimeze sawa murakoze ya hari abantu bakomeje kwifuza ko iri tangazo ngo twarisubiramo sinzi twirwana niba wakongera ukarisubiramo uri disponible hanyuma noneho ukarisubiramo na cyane ko numvishuze ari amashyamba bira bice byose ubizi neza warisubiramo nkuko wari warivuze okay murakoze sinzi ko numva neza ndakumva neza cyane ariko nkora tutera kugira ngo abantu babyumve neza ya murakoze muraza no kunihanganira nari mu gasiporo ni mwumva ya twavuze ko iri tangazo ryanditswe n'ikinyamakuru gikorera kuri murandasi cyitwa SOS Media Burundi. SOS Media Burundi yatangaje ko Cibitoke twavuze ko ari intara imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Iyo ntara ipakanye na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Plaine de la Ruzizi, uruzi gwita Rusizi nigo rugabuye intara Cibitoke na Plaine ya Rusizi. Iyo ntara ikongera kandi gahana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda mu Bugarama ukazamuka mu gice ca Nyungwe ni hakurya mu Rwanda, hakuno mu Burundi ikitwa Ikibira, ishamba rya Kibira. Donc bavuze ko
plus de 100 rebelles rwandais du FLN tués par l'armée burundaise dans la Kibira. Ngo abarebere barenga ijana b'igisirikare abarebere barenga ijana b'abarebere b'u Rwanda bo mu mutwe wa FLN bishwe n'igisirikare cy'u Burundi mu Kibira. Mabayi tariki 8 z'ukwa gatanu uyu mwaka turimo 2025, plus de 100 none turi tariki 9 none ni 10 none ni tariki 9. Urumva ikinyamakuru cyanditswe ejo hari kuwa gatanu tariki 8 iravuga ngo plus de 100 rebelles rwandais du FLN isobanuye mu magambo arambuye Front de Libération Nationale ont été tués lors d'intenses combats. Abo bareberi ijana bishwe mu migwano minini yabahuje n'igisirikare cy'u Burundi avec l'armée burundaise dans la forêt de la Kibira, mu ishamba rya Kibira, muri commune en commune de Mabayi, muri commune yitwa Mabayi, muri commune de Mabayi, province de Cibitoke, dans le nord-ouest, mu majaruguru ashira uburengerazuba bw'u Burundi, de la petite nation de l'Afrique de l'Est. Ces affrontements déclenchés après le refus de FLN de soutenir les forces burundaises contre le M23 en RDC. Bavuze ko izo ntambara zadutse zabaye kubera ko FLN yanze gufasha igisirikare cy'u Burundi kuja kugwanya umutwe wa M23 muri Congo. Ont également fait près de 10 morts côté burundais. Izo ntambara kandi zishe abasirikare bagera ku 10 b'igisirikare cy'u Burundi. La population locale, abaturage bo muri ako gace, prise de panique, bari muri panique kubera izo ntambara, barahamagarira appel à la fin des incursions, barahamagarira guhagarika izo ntambara, donc kwinjira mu gihugu de rebelle, incursion rebelle à la restauration de la paix durable. Barahamagarira guhagarika izo ntambara no gushakisha amahoro arambye. L'armée burundaise a mené des offensives majeures contre les rebelles rwandais du Front de Libération Nationale. Igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibitero bibiri bihambaye batera uwo mutwe wa FLN, retranché depuis plusieurs années dans la forêt naturelle de la Kibira. Bizo bimaze imyaka myinshi muri iriya shamba y'Ikibira. Les combats les plus violents se sont déroulés en 2 temps. Intambara zikomeye cyane zabaye mu byiciro bibiri, mu bice bibiri, mu bihe bibiri bitandukanye. Itariki 8 n'itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu na weekend y'itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka dufite. Nguko uko iryo tangazo rivuga bwana ambassador. Narisomye ndanarisobanura mu Kirundi cyangwa no mu Kinyarwanda. Je nakwemeye mwana twigwane tie francophone uri francophone tie congolais vraiment. Ayiwe uzubwifasha kugira ngo n'umwana wavukiye Kinshasa wa reka ngushimire cyane, urakoze cyane rwose, ubisobanuye neza. Ngira ngo abatari baryumvise cyangwa se abatari bumvise icyo turi kuvuga ahangaha bikubiye mu magambo twirwana havuze mu masegonda ngahe yose. Hanyuma nkabaza n'abandi muzamuke rero, barubayita n'abandi mwese mufite gusesengura izi ntambara Uburundi bwishoyemo, kuko Bob hari ikintu yavuze tutari burenza amavi.
hari ikintu yavuze tutari burenze ingohe. Yavuze ko aba bantu bari kubeshya ahubwo inkuba yabakubise, kubera ko badashobora kuvuga ko ari inkuba yabakubise rero, kandi bose bakaba baguye ku ruhande rwabo, bakaba babivuze gutyo. Icyo kintu nk'umurundi ufite amakuru ashobora kuba afite abavandimwe bari mu gisirikare cy'u Burundi, ashobora kuba afite donc byinshi cyane, ashobora kuba bizi. Rero bakareba aho kugira ngo basohore itangazo nk'iri ngiri bakarisohora mu bundi buryo. Nuko nguko dushobora kubitekerezaho gutyo. Papa Suka wampeze umuntu umwe gusa je ngasesengura ku buryo nje mzumva, kuko ngiye kwinjira muri office kandi sindi buze kubona undi mwanya wo kugira ngo mvuge. Reka mbanze nshimire twigwaneho kwanza kuri interpretation nziza cyane, kuko n'umuntu utumva igifaransa iwe yamusobanuriye, kandi niyo mpamvu je navuze ngo c'est un francophone vraiment bien qualifié. Bazabita ngo ni un interprète bien qualifié, niko bazabita kwanza. Ikindi sinzi wenda abarundi nibo bari buze kugira izo bavuga cyane kuri iri tangazo, kuko nibo babyumva cyane kuturusha twebwe nk'abakongomani. Gusa je icyo nangiye kuvuga kuri ku barundi cyangwa kuri iyi igisirikare cya FNDB, niba ari FNDB sinzi uko bazabayita. Mon frère, twarabatsinze muri Nord Kivu, bakoze moye zose zishoboka kugira ngo bafate bagwanye AFC M23, ariko ntibigeze batsinda urugamba na rumwe. So I don't think that today uyu munsi ariko baje none kugira ngo baze batsinde intambara iriya yo muri SID, kuko ibo bagize ngo baje batsinzwe muri Nord Kivu, ibo bakaza bagira ngo bazakora genocide n'ubundi mu banyamurenge iwacu muri SID, ngo niho baje gukora genocide. So twaraberetse ko dushoboye muri Nord no muri SID. Icyo ibo bahabakora ni strategy yo kugira ngo bikureho, sinzi nawe uzita ngo igisebo, niko bazavuga ngo bikureho igisebo entre cyangwa gusubiranamo en fait. Izo nibishoboka nibiza kuba ari ibyo bakoze, ubwo ni kimwaro cyabinjiyemo, niko je mbyumva. So ni kimwaro da l'autre kano kuvuga ngo bumvishe ko amadubu yageze Gatogota, yageze Ruwinja, yagose Uvira yose, kuko Uvira ubu iri encercle, uko barashaka impamvu zose, imbinu zose kugira ngo bivanaho igisebo, ariko ntibibuze kubahira. Nako gusa nje nari ngiye kuvuga. Murakoze. Size ambassador mutwumva cyangwa mu ijabo nimba ufite icyo yakongeraho, igihe tugitegereza abandi ko bazamuka. Singa abantu bifashe cyane ntazi. Umusesenguzi ATM nazamuka. Ndahari. Abona batishimiye uburyo intuza aba banyagwa bakubiswe, wabona batabyishimiye. Sinzi niba rubayita yabayishimiye ko mu by'ukuri Rusesabagina ndayishimiye basubiranamo. Sinzi niba convention Mputu Bagaga n'abandi mwese, sinzi ko ibintu mwaba mubyishimiye n'abarazisika mwese. Iki kintu kiragoye kuvuga ngo wenda abantu babyishimira, ahubwo ikintu turimo twibaza wenda ntabwo byabaye, kuko ni ibintu bidashoboka, kuko ntushobora kumvisha umuntu uburyo abarwanya u Rwanda FRN, kandi ndashimiye n'abahariye muri Kongo avuga ko arwana n'u Rwanda, arwana na M23, hanyuma bapfe n'ubundi
yego twe tuzi ko ari M23 ariko bapfe n'ubundi kurwanya umwanzi wabo, ivyo ni ibintu bidashoboka. Gusa nje nguko nabivuze, bibaye hariho kuvuga ngo Ndayishimiye yatsinzwe, ko birashoboka ko yahindukirana umwanzi w'u Rwanda akamurimbura, akamurasa, hanyuma kugira ngo noneho wabone noneho ico yitwaza, kuko kuja kuganira n'u Rwanda kandi wenda inzego uko zikorana wenda mwamubizi, wenda u Rwanda ashobora kuba rubizi cyangwa se runabizi ko Burundi bubitse umwanzi wabo, wenda Uburundi bukavuga ati no, ntabwo dushobora kuja kuganira n'u Rwanda mu gihe tubitse umwanzi wabo, hakabaho wenda kubarasa ku bushake. Iyo ni pwe imwe ishoboka, ariko mu gihe Ndayishimiye cyangwa se Uburundi bushaka kuganira cyangwa se bwamaze no kumva ko bugomba kuganira n'u Rwanda, ico kintu jewe ndabona gishoboka, wenda babarasa. Ariko mu ico mbona gihariho, iyo ni pwe imwe. Pwe ya kabiri ni message bashobora gutanga ku Rwanda cyangwa se no kwereka isi ko babitse umwanzi, kuko kuja kuvuga ngo barasanye na FLN hagapfa abarwanyi 100, harimo kwemera ko noneho bafite umwanzi w'u Rwanda. Sinzi niba muri kumva ico kintu. Wa mugani wa Bobo yavuze ati n'abahubutsi, sinzi ko ari abahubutsi bageze kuri ubwo rwego mu buryo bashobora kuvuga ko noneho bemeye ko bafite umwanzi. So kuba babyemeye biratanga iki, aravamwiki. urakoze. Reka dutange Razisika nawe afite uburyo ari kubisobanura, uburyo ari kubyumva. Niba ngombwa aranyandikira mbisobanure, cyangwa se azamuke nawe avuge ntacyo bitwaye. Ariko ibyo ari byose igitekerezo utanze ashobora kuba atari kwemezanya naweho gato ahari, ariko nkuko nanjye hari bimwe turi kumvikana ibindi ntitubyumvikane, cyangwa nkumvikana na buri wese nka hoste, simbizi. Reka dufate umwanya noneho hagati ya Remezo na Rubayita komeza, noneho Remezo aragukurikira. Yego, muriwe neza suka nangaye. uraho ndahantu hari gushaka ko ndagerageza kuvuga cyane. Ndahera kuri definition kugira ngo abantu bumve impamvu ibyo birimo kuba. Ni kuvuga ko FNDB murayizi ko ari Force de Défense Nationale du Burundi, ni igisirikare cy'u Burundi, ariko bikavugwa ko gifasha umutwe wa FLN haba muri finance, haba mu gisirikare, haba muri base. Icyo none FLN ni iki? FLN ni Force de Libération Nationale, ni umutwe witwa gisirikare urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko ukagira base mu Burundi, ugafashwa n'u Burundi. Icyo niko kigomba kumvikana. None FLN, uyu mutwe washinze cyangwa se wakoze base y'urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, washinzwe na Paul Rusesabagina muri 2018, ariko afatanywe n'abandi. Noneho rikaba ari igisirikare, ishami ry'igisirikare rya MRCD. MRCD ni Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique, ariyo ya Rusesabagina. Noneho ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo noneho bakoze alliance, ariko FLN yo yari igisirikare muri Sud, ndavuga Sud ya Congo, ariko muri Nord igisirikare kindi cyari FDLR. Muri Sud ubwo ni ahantu hafatanye imbibi na za Nyabimata, Nyaruguru, Nyamagabe, Rusizi, Nyamasheke, aho hose. Uyu Rusesabagina ni umunyarwanda umenyekanye cyane kubera filime Hotel Rwanda, nyuma aza kujya muri opposition, nyuma yaho yabaye umuyobozi w'ihuriro rya MRCD, akaba n'umuyobozi w'umutwe wa FLN muri 2021. Noneho amakimbirane hagati ya FNDB na FLN, mu gihe FNDB na FLN bafitanye amateka y'ubufatanye, hari amakuru avuga ko hagati yabo hashobora kuba harimo amakimbirane akomeye cyane. Umutwe wa FLN washinzwe na Rusabagina, ariko akaba n'ibimenyetse uko afite abandi bayobozi
uwo mutwe harimo ibibazo by'imiyoborere n'imicungire y'amafaranga. Urugero, hari umugabo bita Dr Innocent Biruka wahoze ari umunyamabanga wungirije wa CND FLN, wavuze ko yirukanwe muri FLN azira kunyeza amafaranga no kubeshya ko ari inkunga y'urugamba. Hari mu kibazo cya mbere cy'imicungire n'ubujura na leadership. Ariko FNDB na FLN ni ibice bibiri bitandukanye ariko bifitanye amateka akomeye cyane. Nabo ubwabo nubwo bafatanya ariko bafite objectif zitandukanye, rimwe na rimwe zigongana. Ni kuvuga ko FNDB ifite inyungu yayo na FLN ifite inyungu yayo. Hari igihe umwe avuga ngo dukore ibi, undi akavuga ngo dukore ibi, none bikagira ahantu nibumvikane bagashwana kubera za intérêt ziri hagati yabo. Hanyuma noneho muri mu kwezi kwa gatanu 2025 muri uku kwezi muri North West Burundi habayeho flash point ya mbese habayeho gukozanyaho hagati ya FLN na FNDB. Izo ni ripoti zirimo kuvugwa ahantu hatandukanye, harimo na imbonera kure nazo zinjiyemo, harimo n'igisirikare cy'u Burundi kinjiyemo. Bararwana pe, baziri bapfiki, bapfa ubuyobozi, bapfa objectif zitandukanye, bapfa inyungu zitandukanye, bapfa no gukekeranya, umwe akekundi undi agakekundi. Ariko ikindi muntu yavuga nuko rebere abanga bito ba FLN baba active cyane muri Kibira igihe gishize. Noneho ikintu umuntu yasorezaho ni iki, ikintu umuntu yakwigiraho ni iki? Mwumvishe FDLR ni iki, FLN ni iki, FNDP ni iki, MLCD ni iki? Ikintu cyangombwa abantu bagomba kwigira hano ni igihe cyose imitwe itandukanye ijya hamwe idafite inyungu zimwe, idafite intego zimwe, rimwe na rimwe ziri contradictoire, zigongana kandi mbi, zidafite raison, zidafite signification, akenshi abo bantu basubiranamo. Akenshi abo bantu bigira ahantu bonyine bakarwana. Ibyo bintu bikunze kubaho, ari nabyo bigomba kudusigira amasomo. Iyo abantu bari hamwe, ikintu cya mbere muri strategic, mu masomo ya strategy, ikintu cya mbere ni ukwiga kuri vision. Ikintu cya kabiri ni ukwiga kuri objectif. Ikindi cya gatatu ni ukwiga noneho muri yo vision nyinshi, muri zo objectif nyinshi, shwa yacu ni yihe, akamaro nakayo. Ikibazo nuko uri kubaha amasomo, ikibazo nuko ari buri guha amasomo, ahubwo wari umaze kubivuga. Wowe vuga niba badahuje ibyo byose ni ngombwa kugira ngo basubiremo. None abavuga ko bashobora kuba bari kubeshya ahubwo akaba ari inkuba yabakubise, bo bivugaho iki? Urabona tukanangaye, ntabwo nshobora kubaha amasomo. Vision ntabwo umuntu ayiga. Ariko nsubiza ikibazo nari warubajije nti abari kuvuga ko ibyo ari byose aba bantu iri tangazo basohoye ari ryo kubeshya, ahubwo inkuba ikaba yabakubise bakabura uburyo babisohora, rero noneho bakavuga ko basubiranyemo. Urabona ahantu hapfuye abantu basaga 100, ni ngombwa kugira ngo ibyo bintu bigaragare, n'amasasu aba yavuze abari menshi. None ababona ko inkuba yabakubise ubyumva gute wowe? Jewe abantu bavuga ko inkuba yabakubise ntabwo nemeranya nabo kubera impamvu ebyiri. Haba inkuba isanzwe y'imvura, iki gihe ntabwo ari igihe nyine bavuze ko imvura izagwa cyane muri ino minsi, ariko ntabwo iratangira. Icyo ni cya mbere. Inkuba yindi tusanzwe tuzi nayo ntabwo ari ibi, kuko aho hantu ukuntu hateye nta nubwo ari M23 ifite indi strategy zayo, ifite ukuntu izenguruka. Ndavuga AFC, turi kuvuga inkuba ntabwo tuvuze M23, turi kuvuga inkuba. Ntabwo ari inkuba iki gihe turimo, dukurikije indicators ziri mu karere, dukurikije za initiative zose ziri mu karere, dukurikije ibiganiro biri mu karere hirya no hino. Ibiganiro ndavuga ya Doha,
bya Amerika ntabwo ari nkuba, ntabwo bishoboka, ahubwo bonyine batangiye gutinya, batangiye kuvuga se ko ibintu bitangiye guhinduka. Tshisekedi ubwe atangiye kumvikana na M23 kandi nawe yari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wabo. Hanyuma baravuga ngo se none se bizagenda gute, ibi byacu bizagenda gute? Ni kuvuga ko aho hantu babaga hareza no kifuza amasisi sarucu ntabwo bahari, ntabwo bari hari, aho bahungiye, aho kugira ngo none bavuge ngo abarwayi bacu cyangwa se impunzi aho zahunze hirya no hino badufashe dukorere plus strategique, ahubwo abantu babafinansa bari mu biganiro, bari kujya za Doha, bari gukora za accord de principe, bari gukora za declaration conjointe n'ibiki. Isi yose iri kureba ku mahoro. M23 ibaye partenaire kuri potentiel mu kugarura mahoro muri Congo. Umva ko abo bantu bisanze ko nta hantu bafite, nta hantu bashobora guhungira, ikintu gisigaye gusa ni ugusubiranamo bonyine bagarasana. Ntabwo ari nkuba, ngenda bihamya 100% nkurikije aho ibintu bigeze kuno munsi. Urakoze. Aha, Jana rifite ikibazo kuri Rubayita niba ataragenda. Papa Rubayita, jambo kama unanisikia. Jambo sana, unasema habari zake, nakusikia. Yes. Mimi nitafuta kukuuliza kwa hivi hizo tukumva zose kuri bariya ni kama ni za ondi, ni kwanza nzita je c'est des ondi kandi tuzo twizeye amakuru nyayo me hapa kwa AFC M23 iyo yakomeje apana ngo je siza byita ngo rugamba kubohora abaturage. Unaona namna gani kama M23 leo inaingia Uvira na inaenda mpaka Kalemi? Wewe unaviona namna gani? Urabona impamvu ikomeye cyane hari nayo ndi gusubiza sukana ngako bishobora ntabwo ari nkuba, niko AFC yirinze cyane wa fronta Uvira kugira ngo iyifate ariko barebana amasuku yandi, kuko ufashe Uvira muri bana amasuku yandi uturutse hariya za Kamanyo n'ahandi hose abantu benshi bahungira i Burundi, abasirikare bahungira i Burundi, ugasanga intambara igiye Burundi. Bo ntabwo ari kuba bigenje, bo bakomeje ku ruhande mu nkengero baragenda bazenguruka kugira ngo bazayifate. Nk'ukuntu bafashe Goma nta munsi yagiye mu Rwanda, abantu ntabwo bahunze, babahaye amasa 28 hahunga abayobozi ba FARDC barahunga banyura Bukavu, umujyi ufatwa nta bintu bibi bibaye bikomeye. Niko Uvira no isafatwa. Rero uravuga ngo Uvira gufatwa bakagunza Kalemi nibyo. Mwibuki kera twavuga ngo gufata Goma neza no gufata Goma nabi. Goma yafashwe neza, Uvira no izafatwa neza. Hanyuma intambara ikomeze nyine ikomeze za n'ahandi hose muri za Maniema, muri za Katanga n'ahandi hose. Ega niyo objective. Ngiye narababwiye diplomasi, ngiye ntabwo ndi mu diplomate. Narababwiye ibi bya accord de principe na declaration conjointe biriya ni diplomasi ariko no gutakaza umwanya. Abapoliticiens bo barabizi bazabyitabira ariko nta kintu bizatanga. Ubundi objectif ni ugukomeza Maniema n'ahandi hose kuri ubutegetsi, niho bizaganisha. Ariko intambara igomba kuba strategique, sécurité igomba kuba strategique kugira ngo abantu badapfa, hatabe impunzi no kwirinda intambara zidafite akamaro. Kuki se wafata Burundi gutya nuza face to face, mbese uyikubita buryo umuntu uva i Burundi inyuma ye ni Burundi, nako umuntu uva Uvira inyuma ye ni Burundi. Oya, bazayifata nk'ukuntu bafashe Goma hanyuma ubuzima bukomeze. Dukomeje kuri ibi rero ndumva ko nta muntu n'umwe wigeze uvuga, nta bantu babiri bigeze bahuriza ku kintu kimwe. Yaba mu bijabo yavuze ibye kandi nabyo byumvikana, yaba Rubayita avuze ibye byumvikana, yaba Bobe avuze ibye byumvikana, Sakeri
twirwaneho byumvikana. Suka yafashe ibye, twese twavuze bitumvikana. Ninde muntu ushobora kuza nibura aze akonfaminge cyangwa se aze yemeranye n'igitekerezo cy'umwe muri twebwe twavuze twagaragaje uku gusubiranamo kw'aba bagabo? Ngewe ahantu mpagaze naje guhindukira nyuma ni hamwe na Bob. Ngewe aba bantu inkuru ishobora kuba yabakubise bakaba basohoye, kuko sinibaza uburyo bavuga ko ingabo 100 zapfuye ku bantu bari hamwe. Yego birashoboka nkuko twigana yabivuze, ariko nanone icyo ni gweza amanota menshi nuko inkuba yabakubisa aba bantu nkuko n'ubundi isanzwe bakubita. Inkuba isanzwe bakubita. Ejo bundi se none itangazo ko ritasohotse basubiranamo. Ejo bundi ko basubiranye mu tarike enye uko batigeze basohorera itangazo bakaba barisohoye uyu munsi. Ahubwo nuko inkuba yabakubisa hababaza bavuga ati nyamara ibintu birakomeye. Rero umuntu azamutse akavuga ngo ibyo ari byose aba bantu bakubitanye, I mean inkuba yakubisa aba bantu, nta kuntu turi bubisohore. Turabivuga gute rubana rwambyaye? Turabigenza dute? Imbaraga bari gukoresha nose ku bundi ari butoya, wambwira icyo kibira ahantu bari. Uburundi ni butoyi, ntabwo ari nka Kongo nibura ngo bagiye mu mashyamba he na hehe. None izi ntambara ko zitakomeje, ko bitakomeje nibura iyo operation bayikomeze. Ariko Suka nangaye ahantu byabereye ni hehe mbere yo kuvuga ngo ni nkuba? Naguhaye itangazo risome uryumve. Ni mu Burundi. Risomera abantu mbese nabo baryumve nkuko twibana yarisomye. Nyine reka ntabwo ndi narigwaye muri DM. Okay, reka Suka reka dufasha muri ATM byo icyambere dukwiye ntabwo ari itangazo, ni ikinyamakuru cyasohoye inkuru yacu. Ntabwo ari itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi, ntabwo ari itangazo rya FLN, no. Ni ikinyamakuru, ariko ni inkuru y'ikinyamakuru. Sikoje itangazo, kuko si itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi cyangwa cya leta y'u Burundi, si itangazo rya FLN. Aho byabereye byabereye muri komine y'Amabayi mu ntara ya Cibitoke mu Kibira. Je niyo mutaka kugarinda murakoze. Ati mu byukuri yego. Suka itangazo ntabwo ndibonye ariko shingiye ku byo uvuze, inkuba yabigeze Burundi. Irigi Burundi ni mu kindi gihugu. Burundi ni mu kindi gihugu. Aba bantu basubiranyemo kuko nababwiye basubiranyemo. Inkuba uyu munsi barashishikajwe cyane n'ibidiplomasi iri ku isi no mu karere. Na aba bantu basubiranyemo ndakugizwe. Ariko itangazo ntabwo naribonye, uze kuri nyohereza. Ese nani Suka nangaye je wenda nsuye inyuma gato. Ese ntibizashoboka ko iri tangazo n'ubundi byaba ari byo, ariko bikaba byabaye kuri leta y'u Burundi akaba ariyo yigamba kwikiza ingabo kandi ariyo wenda bishe n'ubundi, cyangwa turabizi ko habaye imirwano myinshi cyane muri ibihe byashize. Barakubiswe na M23, bakabona wenda ko ari igisebo kuba wovuga ngo bagwanye n'iyo FNL, bikaba wenda byaba ari barakubiswe n'amadubu, wenda akaba babyitirira ngo nabo bene wabo babakubise. Sinzi bizashoboka ko tuzi ko habaye imirwano hariya. Reka jewe amadubari iwabo amadubari iwabo ntacyo yajya mu Burundi gukora mu byukuri. Jewe urabizi ko n'ubundi iyo bavuga izo bashatse bose ni strategy n'ubundi bazakoresha. Izo turabizi twese ko strategy zaba ari zo bazavuga ngo iyo bakubiswe n'ubundi kuri neva bamubaza ngo
hari abasirikare twabonye muri M23 murabizi ibyo yasubije ngo iki ngo ntabazi kandi twese baraberekanye kuri murandasi baravuga bose ko ari abarundi kaza bivugira ko ari abarundi none ntibaba bakubiswe gutyo bakaza kubesha ngo ni nizo FNL zabo zabakubise kandi ari okay nako gusa mugabo mugani w'abarundi byose birashoboka urumva byose birashoboka ntabwo turaza buri muntu ari kubivuga gutya ariko nibura nkuko itangazo ryari bivuze abari kujyana naryo cyangwa ari guhamanya naryo turaza kubumvaho gakeya ariko nanone n'uri bushyireho doubt muri we nawe mumuze kumwumva bobe amakuru kuko mbonye abantu bagera muri 4 b'abarundi nanone 4 b'abarundi banyandikiye none bari no mu Burundi banyandikiye bati ibi bintu na bisanzwe bikunze kuba ariko ibyabaye ejo bundi ni benshi cyane ntabwo wamenya abapfuye nabahe cyangwa abatapfuye nabahe urumva izi ni message bari kunyandikira muri DM bakambwira bati aba bantu ni inkuba yabakubise nkuko isanzwe bakubita yabakubise nuko uyu munsi yabakubise birenzeho ubwo nibyo bari kuvuga nabo ntabwo twapfa kwemera ibyabo sibyo nabo ntabwo twapfa kwemera ibyabo ariko nanone dutanga amanota ibi bintu byabaye izi nkuba zakubise bano bantu cyangwa se aba bantu gusubiranamo kwabo ibi bintu byaba ari byo mbese amato njewe yego kubwanje ndishimye niba zageze gutyo nuko ntakindi urumva ko rero kuri Sakeri ati arishimye uko byagenda kose baba basubiranyemo yaba ari inkuba y'abakubise yaba ari iki nta musonga binteye urumva ntabwo biri tume ndwara mu nda ngo ndarwara inzoka oya nta inkubi bakubita basubiranamo bakorana ibiki ukwabo nta musonga ndi burware so rero ku giti cyanjye rwose ndumva aba bantu icyabikoze cyose ahubwo bakomerezeho sinzi abantu bakomeje kwifata nagerageje gufungura space abandi bari mu kazi buryo uyu munsi abenshi baba bari mu kazi ariko biraza kuba byiza nibura tuze kugaruka nimugoroba tuze kutubisesengura si byose bwana twirwaneho ntekeza ko twagira mbere yuko mbasezerana n'akaririmbo cyangwa se niba mwumva ko dukomeza kuganira twaganira nje mfite umwanya noneho ngubu twakomeza ahubwo nane ambassador ese update ziwacu zibize gute wenda muduheza update mbere yuko mugenda ejo bundi bafashe Ruwinja bashika kuri 14 km uva Ruwinja ugera Uvira ese ahandi bimeze gute nje amakuru mfite yari za Katogota urumva za Katogota harya ni Gatogoto Katogota reka mbashyiremo akaririmbo rero urumva akaririmbo karimbo ngiye kubashyiramo twirwaneho wari ufite icyo ushaka kuvuga aracavuze aracari mu kazi kera yamanutse nani twirwaneho ahubwo ATM conclusion GJ arazamutse mpaye nka data GJ yewe nuka nayisonye reka DJ abanza avuge reka DJ abanza avuge noneho uraje yego GJ umwanya ni wawe murakoze kunyakira ninjiye mu kiganiro nkerereho gatoya ariko nsanze ibintu murimo muvuga ari byiza n'umutwe w'amagambo icyo uvuga ni byiza ni ibintu bishobora kuba bishimishije ku ruhande rumwe ariko mfite icyifuzo nshaka kubaza abantu bari aha muri iyi space ndababona mwese muri abantu basobanutse
abenshi njya mbumva cyane muganira, ibiganiro muganira biba bisobanutse cyane. Urabona ibyabaye, ibyo turimo kuvugaho ubu ngubu, nk'uko umuvandimwe Sake yari yamaze kubivuga ati yaba ari bo basubiranyemo, baba ari inkuba zabakubise, I don't care. Icyo nishimira nuko byabaye. Ibyo kuri uyu mwanya birumvikana neza, kubera ko turi mu ntambara ibabaje ku mpande eshatu mu bihugu bitatu bitandukanye, bifite icyo bihuriyeho, twese duhuriye ku mateka. Iyo uri mu ruhande abari muri iyi space cyangwa se abantu bari mu ruhande rwumva ko aba bantu basubiranyemo cyangwa se inkuba zabakubise, kuri uyu mwanya birashimishije. Ariko se igihe ikibazo mfite nifuza kubabaza nk'abantu turi kumwe hano, nk'abantu basobanutse, EDM njya mwumva cyane, Sakeli njya mwumva cyane, Ambassador njya mwumva cyane, mwese mugira ibiganiro byiza. Ndifuza kubabaza, iyo murebye mubona amaherezo y'akarere kacu ari ayahe? Eske mubona ko izi ntambara hari igihe kizagera tukabona amahoro arambye ku buryo buri muntu yiyumvamo mugenzi we, akarere kacu, umurundi akava i Burundi akajya mu Rwanda, umukongomani akava muri Kongo akaza mu Rwanda, umunyarwanda akajya i Burundi akajya muri Kongo, adatekereje nk'uko atagize ikintu yibazaho. Nk'ubu ngubu mu Rwanda dufite gahunda ya ndi umunyarwanda. Umunyarwanda uri mu Rwanda azenguruka u Rwanda rwose nta kintu atekereza. Ariko umukongomani uri muri Kongo abavuga ati ndi umututsi, ningera hariya bakatanyama barandya. Umurundi ari i Burundi, ntabwo ndiyo cyane kuko iyo amakuru mfata nayo nkura ku mihanda hano, wumva hari abigengesera, kandi niyo urebye abayobozi babo uburyo bavuga, ubona ko mu by'ukuri kwigengesera bikwiye kuri urwo ruhande rumwe rw'abantu. Ese mubona nk'abantu mukurikira amakuru yo mu karere, mukurikira amateka, wenda murebye mu mateka mukareba n'ibiriho ubu ngubu, mu predictinga ko ibi bintu bizarangira ryari, akarere kacu umuntu akajya agenda yisanzuye nk'uko mu bindi bihugu tubibona, nk'uko tubibona hirya no hino aho tugenda. Tuvuge nk'abantu bari i Burayi, murabibona ukuntu umuntu aba afite indangamuntu, ID card yo mu gihugu arimo, akazenguruka ibindi bihugu bya European Union na passport, ashoboye kugenda atanyuze mu ndege, nta na passport akenera. Mubona mu karere kacu ibyo bintu ni gute twabigeraho? Ni ryari? Ni iki bisaba mubwire kugira ngo natwe twisanga aho? Murakoze. Bisaba rero muvandimwe, reka mbere yuko musubiza Ambassador, ndakeka wowe kubera uri host, reka jewe mvuge nani yanje, wowe nka host uze kugira ngo cukumbure ubyumve ibitekerezo byacu zose kugira ngo umusubize neza. Kubwanje Gigi tibisaba ibintu byinshi cyane, ahubwo icyo bisaba cyangwa kwanza uko twabitangira ni uko nyine kwibohora. Icyambere ni imyumvire. Dufite ibibazo mu karere ko kubona ko umuntu umwe cyangwa ubwoko bumwe budakwiye kubaho, cyangwa bwaba bubayeho ntibugire ijambo mu karere, cyangwa ntibugire ijambo aho buri. So ibyo byose birangira je kubwaje ndabona igihugu kiziyubaha kandi ibyo bizagenda neza. Cyane cyane mu Rwanda, jewe kuko wari wivuze, twabonye ibyabaye mu Rwanda n'uburyo babyubatse mu gihe gitoya, zatanga urugero
iyo mvuze mu karere cyane k'u Rwanda, je nabaye mu Rwanda, nabayemo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, nibwo nahunze iwacu. Uburyo igihugu cyakoze n'uburyo cyubatse cyonyine mu minsi mikeya cyane, je sinza nshidikanya ko no mu kindi gihugu bitakunda, nko muri Kongo cyane, yewe no mu Burundi, je sinza mbona ikibazo kiba gihari cyotuma batabikora n'ubundi, ahubwo imyumvire. Donc tugize abayobozi beza, kwanza iwacu muri Kongo, kwanza reka mvuge muri Kongo, tugize abayobozi beza muri Kongo nibwo igihugu cyakwiyubaka. Izo dukora cyangwa izo twakoze n'ubundi muri Kongo ni ugusaba ijambo. Twasabye ijambo kugira ngo baduheze ijambo natwe nk'abantu, ibo baza bita ko ari aba étranger cyangwa abandi baturutse mu kindi gihugu, mu buryo bumwe baratwima, ariko twakoze mu moyen possible byo kugira ngo tugire ijambo mu gihugu, kandi nibyo duhaye dukorana n'ubu. Niyo mpamvu muri Kongo mu gihe cyose bitarakunda, sinkeka ko n'ubundi aya mahoro azaboneka. Ikindi kibazo twagize mu bayobozi nuko iyo bazagera muri Kongo cyane, taragera n'ahandi, nuko iyo bazagira ngo kubika mu mufuka nizo za mbere, apana kubaka igihugu. Umuyobozi wese uje azayumva yobika mu mufuka wiwe, apana mbere yuko azana amahoro. So mu gihe cyose tugifite abayobozi bameze gutyo, sinkeka ko aya mahoro azaboneka. Mu Rwanda tuyo inyuma gato ntasoza, u Rwanda rwiyubatse kuri zero. Perezida wacu ntiyigeze avuga ngo je nshaka ibi nyuma jenoside yakorewe abatutsi, ngo nshaka bino, apana. Iwe yashatse guhuza abaturage bose muri rusange, arabahuriza hamwe bose, abita abanyarwanda, apana kubita ngo uyu ni umunyakivu, uyu ni umunya Equateur, uyu ni umunya wapi na wapi. Mu gihe iwacu ho iyo ugeze Kinshasa, iyo waturutse Bandundu baza kwita ngo uyu ni umunya Bandundu, iyo uri umunya Equateur ngo uyu ni umunya Equateur, iyo uri umunya Kivu uri umunyarwanda, donc muri Est uri umunyarwanda. So mu gihe cyose izo zose bitaragira iwacu, ni ukuvuga ngo nzakora space uvuga ko muri Est ari mu Rwanda. Niba tuvuga Kinyarwanda tukavuga tukumvikana, hari icyo bitwaye se? Voilà. Mu gihe izo zose bitarashoboka kugira ngo bumve ko umuntu wese uturutse ahandi ari umukongomani kimwe n'abandi, n'ubundi bizokomeza gutyo. Ikindi cya nyuma ngiye gusorezaho, pana gusa ngo ni umukongomani, kwitwa ngo uri umututsi muri iriya rejo yacu. Iyo bakubonye uri umututsi bazakwita ngo uri umunyarwanda tahandi. Sindumva babona umututsi bavuga ngo ni umurundi, sindumva babona umututsi ngo ni wa Uganda, sindumva babona umututsi ngo ni wa Ethiopia cyangwa n'uwahandi. Ariko muri Kongo umuntu wese ufise izuru rirerure, il est devenu rwandais, takindi bavuga. So iyo zose mu karere kose batarabigira, bana Gigi, sinkeka ko aya mahoro azaboneka. Ahubwo uburyo bumwe twebwe dufite twahisemo ni ubwo bwo kwirwanaho n'ubundi takindi. Urakoze cyane. Noneho Gigi, igihe abantu bazaba bumvishe ubutumwa bukunze gutangwa, icyo gihe amahoro azaboneka, bandayishimiye barayumvise, noneho bakareka gufasha abo ubutumwa bugenewe, ubu ngubu amahoro azaboneka hose mu karere. Murumva bazumva iyi message, igihe bari abandi bose bazumva message, mu by'ukuri ndatekeza ko amahoro azaboneka. Gigi, ntekeza ko umaze kumva ko igihe cyose hari ibihugu bikomeje gukorana n'izi nterahamwe, aba genocidere, ntabwo amahoro azigira aboneka na rimwe. Kesa so abakongomani
bo ubwabo bakorana nabo. Hari abigize kuba bavugizi b'izo nterahamwe kuza hano bavuga ngo izi nterahamwe ngo mbese ngo nkatwe tuzivugaho iki kubera ko turi abakongomani, ariko nanone mu gihe bataha bajya gusenya igihugu cy'abandi, icyo gihugu gifite uburenganzira bwo gukora icyo cyishake kugira ngo gicunge umutekano wacyo. Ntidushaka rero kubana n'izi nterahamwe, tugomba kuzamagana nk'abakongomani, tukamagana uwo ari we wese ufatanye nazo, bagataha, na cyane cyane ko bahabwa uburenganzira bwo gutaha. Bavuga ati muze kwituza, nimuza ku ngufu muzabonana. Nuko nguko nje nagusubiza bwana Jije. Umvise? Murakoze cyane host. Nashaka kumva niba item abifite igitekerezo kuko nawe Item urahari? ibyo njya mbikunda cyane. Then wenda nkabona kugira icyo nongeraho. Item ntamenya adahari, reka nsoze kano karirimbo asigaye wongera igitekerezo, hanyuma mukaya turahita dusoza space. Ntoreza ahangaha mbere yuko mpereza Rubayita Mike asubize Jije, hanyuma dusoze space. Ariko reka mbabwire bavandimwe barundi muri ahangaha, icyo mbabwije ukuri nuko leta yanyu iri kubakurira inguru bifite amahembe, kandi mu by'ukuri mubitegereze imbere. Aba bantu bari gukorana n'igisirikare, bari gukorana na leta y'u Burundi, bari gukorana, leta iri kubakurira inguru ifite amahembe, kandi ayo mahembe muzayabona. Reka mbareke ngaho, umwanya n'uwawe Rubayita, icyo bari kubakurira muzabibona. Ni ishyano nta kindi. Urakoze Sukanwe, uwabajije ikibazo yarimo kuvuga se amahoro tuzayabona natwe karere nk'ibindi bihugu. Umuntu wabajije ikibazo ntabwo mwibuke izina, Sukananga wanyibutse izina rye. Ni Jije, uwo ufite intuza Jije. Jije sinzi imyaka afite, ariko ndashaka kumubwira yuko uburwayi, habaho uburwayi bukira n'uburwayi budakira. Hariho maladi incurable n'indwara zishobora gukira. Ikintu kikwereka ko iyi ndwara ishobora gukira nta kindi ni ukumenya iterwa n'iki, ifata ibihe bice by'umubiri, mbese ukayimenya, ugasuzuma ukayimenya. Noneho n'intambara nayo niko bimeze. Ese iterwa n'iki? Ese ifasha ibihe bice by'ubuzima by'ibihugu? Wamara kubyanaliza ushaka kuvuga ngo izarangiye ngo ntizarangiye. Iyi ntambara ni intambara n'abantu bake cyane bafite extremisme, bafite ingengabitekerezo. Baratsinzwe, urugero baratsinzwe mu Rwanda, ubu bamaze no gutsindwa muri Rucuro yose, muri Masisi yose, n'ahandi bazatsindwa. Ikibazo gihangayikishije nuko abafite ibyo bitekerezo bari ku butegetsi mu Burundi. Ubwo butegetsi nibuvaho bizarangira. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo burimo kurangira kugeza Marembera, nabyo bizarangira. Ni ibintu bishoboka cyane. U Rwanda rwaratweretse example ko ibyo bintu bishoboka. Rero iyi ntambara ya Lewisi me mu kibira muri Mabayi cyangwa se muri Kibitoki, turimo kuvuga se ni inkuba cyangwa se basubiranyemo. Jewe nshingiye ku bintu ngiye kubabwira, shingiye cyakoze umuntu ashaka kuvuga ko ari inkuba kubera ko azi ko abo bantu bari alliance imwe. Ni gute nanone alliance? Ni kuvuga ko l'armée burundaise qui a coopéré avec les FNL, comment se fait-il que yabaye nuza retourné contre lui alors que ni bamwe? Umuntu ashobora kwibaza icyo kibazo, ariko shingiye ku bintu birimo kuba mu karere, muri contexte politique, contexte diplomatique, contexte sécuritaire iri mu region ya mbere, hari evolution ya opposition. Evolution ya opposition muri Congo, ndavuga AFC irimo kuevoliwa cyane, irimo kwicara ku meza y'ibiganiro. Icyo kintu gishaka kubereka ko birashoboka cyane ko basubiranamo. Hari ikintu bita changement politique interne y'abo bantu barimo kurwana ndetse no mu bihugu. Ni kuvuga muri Congo bari bagiye guhindura constitution, ariko umunsi bari kuganira ni changement politique interne.
ni nabyo birafekta iriya mitwe, birayafekta cyane. Hari noneho na pression international. Hari abantu bakunda guhakana ngo na pression ihari na pression ihari. Pression, mwibuke ambassadeur na nako ministre w'Ububiligi yagiye Burundi, mwibuke ibintu yavuze Burundi, ajya ni Uganda, ajya no muri Benin. Ni kuvuga ko uyu munsi hari pression international y'uko ibyo bintu birangira, irahari cyane. Hari cya gatatu, hari na evolution militaire. Evolution militaire ni kuvuga ko AFC M23 iri muri position de force. Niyo barimo kwinginga ubu ngubu, ntabwo yinginga, niyo barimo kwinginga. Mwanyaboneka ngwino uganire. Ibyo bintu byose bishobora kuafekta iyo mitwe yose. Ni kuvuga ko birashoboka cyane ko FLN ikubitwa n'ingabo z'u Burundi kubera ko bari kumwe. Ese mwari muzi ko bari kumwe? Mwari muzi ko FLN na FLN bari Burundi, abayobozi babo bose bari Burundi? Ni kuvuga ko muri strategie, muri intérêt, ni muri priorité, ibyo byonyine muri financement, mu gufasha, muri désorganisation, ku rugamba baratsinzwe barakubise, bafite ibibazo byinshi bashobora gusubiranamo. Rero ntabwo ari nkuba, kubera ko muri no minsi hari ibiganiro, muri no minsi hari abantu benshi barimo kuvuga, Trump ari kuvuga amahoro, ibihugu birimo kuvuga amahoro. Tshisekedi nta kundi kuntu yagira uretse kwemera, tusiko yemeye atabishaka, ariko arimo kwemera. Rero ahubwo iyo mitwe y'abanyamahanga, n'icyo gihugu cy'abanyamahanga cyagiye muri Kongo, ubu ngubu kikaba cyaratsinzwe, bari hamwe. Ubundi abasangiye ubusa bitari bisamba baranarwana, sinzi impamvu uriya mugani muwuzi. Barimo kurwana nyine, barimo nta kintu bafite basangira, niyo mpamvu barimo kurwana. Rero jewe ndemeranya n'abavuga ko atari inkuba, ahubwo basubiranyemo. Nukuri ntabwo ari inkuba, nukuri mushatse mwanabireka, ntabwo ari inkuba pe. Murakoze. Okay, ngaho DJ wafata umwanya hanyuma tugasoza space. Urakoze host na Rubayita, arakoze cyane ku bisobanuro, na Sakeli ibisobanuro yatanze byari byiza. Impamvu nabajije kiriya kibazo rero, Rubayita numvise abaza ati ntazi imyaka mfite, ariko ntabwo ari mikeya. Cyo nagira ngo mubwire, ntabwo ari mikeya, uretse ko atari na myinshi cyane. Jewe ndebye kiriya kibazo mbona ikibazo cyacu gifite abagiteguye kandi baragitegura biye, ku buryo abo bantu wowe host wavuze ngo ukurikije niyo ndirimbo wacurangaga, wavuze ko bagomba kwemera bakumva uko ibibazo bimeze. Ntabwo ubu ngubu babyemera kandi barashyigikiwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose architect w'ibibazo byacu tutaramumenya, cyangwa se tutaramwaproachinga, cyangwa se tutaraba ari we twataka kurusha uko twataka ibibazo kuri surface. Twebwe mbona ibibazo byacu dusa nk'aho bikemurira kuri surface, uretse ko uyu munsi, kugeza uyu munsi, His Excellence Perezida w'u Rwanda, Perezida wacu, we ubona ko yatangiye iyo nzira yo kwatakinga architect w'ibibazo byacu. Ntabwo ndi bubice kure, ntabwo ndi bubice ku ruhande, n'Ububiligi n'Uburayi, nibo bashushanyije, cyangwa se nibo bateguye uko ibibazo byacu bizagenda. Ibibazo dufite uyu munsi barabiteguye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Rero igihe cyose izo nkuba zizakubita mu kibira, zigakubita hehe, AFC M23 ikarwana, FDLR bakabanetirariza, ariko bahungira muri Angola cyangwa se muri Malawi cyangwa hehe, undi muntu uje bakamufasha kubagarura, iki kibazo ntabwo kizakemuka. So igihe cyose tuzajya tuganira bene ibi bintu, tuzajya tuganira kuri ibibazo byacu, u Burundi, u Rwanda, Eastern DRC,
ahantu hari amoko, abahutu, abatwa, abatutsi, tuzajye tumenya ngo ntabwo tugomba gukemura ibyo bibazo kuri surface level. No. Tugomba kujya deep, tugasubira mu 1885 tukajya mbere yuko bari abantu bagera iwacu, even before that, mbere yuko banaza kumenya ngo turi bande, twari tubayeho dute, twari tubanye dute, ibibazo byacu twabikemuraga dute. Icyo gihe nitumara kubimenya, tukamenya uwubaha gundi n'uwa savinga gundi, tukareba ukuntu duheraho ngaho dukosora ibyari bigoramye mu gihe cyacu, cyangwa se mu gihe twari twigize, twari twebwe bo bataraza mu buzima bwacu. We have to kick them out mu buzima bwacu, babanze bave mu buzima bwacu, noneho twebwe dutangire twiyorganize, dushyire hamwe nk'uko twari turi abarundi, abanyarwanda, abakongomani, ubwo kuko babaye abakongomani ndakomeza mbivuge ntyo. Ariko ntabwo igihe tutaramenya, tutaratakinga gitera, I mean igitera gutera, igihe cyose tuzahora dufite ibyo bibazo. Kuko uyu munsi inkuba zizakubita mu kibira, ariko ntabwo zizagera hahandi ni Libreville, ntabwo zizagera Maputo. Ku buryo n'uyu munsi iyo urebye uburyo AFC M23 irimo ikosora hariya Eastern DRC, u Rwanda iyo baruvuze rugerageza ibishoboka byose kugaragaza impamvu rutari hariya, rutanashobora kuhagera, kubera kariya karongo kaciwe muri 1885. Ako karongo kaciwe, u Rwanda ntirugomba kukarenga. Why? Mwese bari hano, abari kumva n'abari hano mwese munsubize, why u Rwanda rutagomba kurenga kariya karongo? Sukana ngaye niwe waruvuze uti nzakora space yo kuvuga uti hari ahantu ntabwo ari Kongo n'u Rwanda. Ariko se mu mategeko uzabihindura wowe? Jewe nzabihindura se? Ntabwo twebwe tubifitiye uburenganzira. Ariko igihe ibyo ngibyo tutarabikuraho ngo tumenye ngo ibi bintu badushyiriyeho nibyo biduteza ibibazo dufite uyu munsi, ndakuraho ibibazo tuzabihorana, kandi bizajya bimara imyaka ingahe bicecetse turi mu gahenge. Ariko none se DJ, utekereza ihe mpamvu ituma abo ngabo bakoresha bariya bo tuburi kuvuga ubu ngubu bari kuri tele cyangwa bari kuri tele, niye mpamvu babakoresha bigashoboka? Ni kubura ubwenge, reka mbigusobanura, ni ukubura ubwenge. Rero nabo bafite kwiga ubwenge, bakamenya ubwenge, bakamenya ko bariya bari kubakoresha batagomba ntacyo bafite gukora muri bo, urumva ntacyo bashoboye. Niba bimenya rero, niba bimenya, twese bazaza dushyire hamwe. Ariko ntabwo ushobora kujya gukubita gitera uri hariya afite strategy nyinshi cyane. Yego ni byiza kujya kumureba ukamufesinga, ariko still nuriya wundi uri kuri tele cyangwa uri gukoreshwa nawe ntabwo dufite kumureka. Urabyumva neza? Niyo mpamvu rero ndabyumva cyane. Iyo baza bakinjira, ndayishimiye mwinjira akinjira abaturage be bose hakavamo ibice muri abo ngabo bakagombye kubonekamo, bakavuga okay, nyamara ibyo ari byose turi abarundi, ntabwo dufite kuryana, ntabwo dufite kwica mugenzi wanjye, ahubwo dufite kubana tukamabana mu bumwe. I don't care iyo abantu baba bari gukoresha, ndayishimiye nibamukoreshe, nakazi ke, ni manda yafite, ariko sinshaka kugira ngo njyane na mugenzi wanjye kandi twese turi hamwe. Urabyumva neza? Sinshaka kugira ngo mugenzi wanjye tubane mu makuba, muteze ibibazo. Ahubwo niba ari aho ngaho, twebwe tuzakomeza
dukomeze tugiye kuri abo ngabo batuzanira ibyo bibazo. Niba abantu batamenya ko mu by'ukuri Ndayishimiye ari kuzana ingurube ifite amahembe i Burundi, igari gukorana n'interahamwe akorana bariya, utabizi nyine ingaruka zizamugeraho. ndakumva cyane, ndakumva pe, ibyo ndabyumva neza, ariko icyo nagira nkubwire, wenda reka giye ntange urugero ku Rwanda. Nirwo nzi neza, nicyo gihugu nzi neza imikorere yacyo n'abakirwanya uburyo bakora. Ni ukuvuga ngo u Rwanda uyu munsi twese abari hano cyangwa se abantu bakurikira bari mu gihugu baremeranya ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda iri real. Abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ariko se Bwana Sokanangaye, bibujije ko hari abanyarwanda birirwa bavuga ngo hari uruhande rumwe rukandamijwe rw'abanyarwanda kandi bakaba supported. Noneho na abo baba supporting bakanabishyira no muri international media, bakanaha baba activists bandi inkunga n'ibitekerezo ku buryo icyo kintu, iyo narrative bayikwirakwiza kandi bakayiha imbaraga. Ibintu by'ikinyoma bigaragarira buri wese ugeze mu Rwanda uhakandagiye ahita abona ko ibintu bavuga ari ikinyoma, ariko hanze ahangaha ugasanga biri believable, bakabivuga mu buryo buri believable. So mu gihe wa muntu rero uwo gitera ukora ibyo byose usupporting aba bantu agashyira amafaranga mu bintu bitandukanye bigaragaza umuntu uri ku butegetsi, yaba akora byiza bikamugaragariza ko akora bibi, inshuti yanjye, biragoye ko tuzagera ku mahoro arambye igihe tugifite uwo muntu uhora wenyegeza umuriro tutarazima. Ndabona IDM yamanitse ikiganza, reka tumuhe umwanya twumve. Urakoze je wambye kuri mukuru, gira usoze nashaka gusoza nanjye. Ndasoza pe, ndasoza pe rwose. Ni ukuvuga ko GA nuvuga ngo hari abatera ibibazo baturuka hanze, nabo ngewe navuga ngo urabeshye, barahari. Ariko abo bantu baturuka hanze cyangwa se amahanga turabasangiye n'ibindi bihugu byose byo ku isi, byo muri Afurika yose. Ntabwo ari Kongo, ntabwo ari u Rwanda gusa, turabasangiye n'ibihugu byose. Ariko biterwa noneho n'abayobozi bariho ukuntu bajera ibibazo. Ubundi leadership bisobanuye gukemura ibibazo. Niyo mpamvu murabwira abantu ibibazo byo muri Kongo ni byinshi, ariko cyane cyane bibera muri Est ni bitatu. Dekamere hasi ni kuvuga ko hari ideology ya genocide. Iyo ideology ya genocide hejuru yayo hari ubuyobozi bubi, ariko hejuru y'ubuyobozi bubi hari influence y'amahanga. Ile influence y'amahanga yo ije igasanga abayobozi badadiye, ntabwo bigira ingaruka. Ya ideology mbi hari ubuyobozi bwiza, ntabwo bigira ingaruka. Ni kuvuga ko hari ideology yego ifitwe n'abantu ya genocide, ariko ubuyobozi buri Kinshasa babikora wiki ntacyo. Hakaba noneho puissance ibihugu byo hanze bishaka gusa nyine biraza bikareba faiblesse iri mu gihugu bakinjira. Ni kuvuga ko umuti uhari n'ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu ndi kubabwira aya manegociation arimo kubaho ni diplomasi gusa, nta kintu bizatanga. Umuti nuko ubuyobozi bubi buvaho hakajyaho ubuyobozi bwiza. Nta wundi muti uzaza uretse uwo. Nta buyobozi bwiza buri Kinshasa, nta buhari. Umuti ni kubusimbura. Naho ubundi Sokanangaye nge nagwaye position yanjye, nakubwiye ko ahubwo ibi ngibi birabaye turabyumva, ariko byatangiye kera. Barasubiye kuva Goma na Bukavu igifatwa, Bazarendo barasubiranamo. Za FRN n'ibiki byose byabaye kera, ubu ngubu nibwo bitombotse nka cya kirunga, ariko byatangiye kera. Inkuba y'abandi mwe kuyibeshyera, ibintu bibari imbere bareba. Murakoze.
ya urakoze cyane. murakoze sukanangaye ahubwo ndaza kugaruka muri space iri bukurikiraho n'ibi nkundira ariko urakoze cyane kuri uyu mwanya Asante sana rwose, ndabashimiye cyane mwese twabanye ya muri space. Reka tuze guhura nimugoroba, bamwe dukomeza imirimo, sometime nge nkora ga space nibereye mu mirimo, nubwo bitambuza kuyikurikirana neza, ariko still ndatekereza ko space nta ari akagaruka, nta kibazo, turongera guhura mu yandi masaha ari imbere. Muze kugaruka tuze tusesengure ibi bintu, nubwo hariho benshi babivuze uko bitari, wenda turaza kumenya n'andi makuru iruhande tubimenye, ariko ama message ari guturuka hirya no hino y'abantu bahagaze hari hakurya mu Burundi bari kutubwira ati izi ni inkuba zabakubise. Murakoze, reka mbashimire, mwakoze cyane. reka nkubwire, ushobora kutagira amabuye y'agaciro, ushobora kutagira peteroli, ariko ukagira uruganda bita serivisi. Ni uruganda rukomeye cyane bro, kandi rwubakiye ku bwonko bw'abantu. So abantu bakomeza gutwara, hari uriya mudamu witwa Michelle Long urwanya u Rwanda, cyangwa n'abandi bose bavuga bari anti Rwanda, bavuga ngo u Rwanda ni rutoya, ngo ni gute rushobora kwiyongera abaturage. Biriya ni amakosa cyane, biriya ni ubujiji bukomeye cyane, kuko mu by'ukuri umuntu niyo resources ikomeye cyane kurusha ayo mabuye yose. So wubatse ubwonko bwe ukamushyira hariya hanze akaba product y'iyo industry, ndakurahiye ashobora kukuzanira revenue zirenze izo wakura muri ibyo bindi byose, kuko ibyo bindi bishobora no kuza bigatwarwa n'abandi. By the way, ushobora gucomeka itiyo ya peteroli mu gihugu kimwe ukayitwara ukagera ukayikoresha mu kindi gihugu rwose. Ibyo baba bibwira baribeshya cyane. Ntabwo u Rwanda rukeneye ibyo bintu byose kugira ngo rutere imbere, n'abo bantu bonyine barahagije. Kuzerekeraho ngaho ntibagirwe ibyo ashaka kuvuga. Wagarutse? Okay. urakoze Stuka, murakoze. Hari ikindi nibagiye kubabwira, indi school, high school of good governance, iyo nayo ni iya mbere muri Afurika. Abana b'Abanyafurika baza kwigira mu Rwanda, bava muri Ghana, Nigeria, and it's well recognized. Ni nayo abakobwa bavuye igihe abatalibani bafata Afghanistan, Abanyamerika bahise babwira abakobwa barekere byo kwiga hariya bajye kwiga mu Rwanda muri iyo school of good governance. Iyo barangije bajya state. Iki ni kimwe. Ikindi ni hari wavuze ku ma satellite. Ubu u Rwanda ntabwo ari iya mbere boje mu kirere, ni iya gatatu. Ikindi hari ikibazo cy'ama drones. U Rwanda ntabwo ari ziriya drone gusa mubona, abenshi bazizi ngo zitanga amaraso gusa. Hari n'izindi zisukira, zitanga imiti mu mirima, ibintu by'ibyo ngibyo. Wabivuga ntiyabirangiza. Murakoze. Asante sana, urakoze cyane, reka tugushimire nawe. Yego, Nakana batashaka gushyiraho, urabona mucyo yarabivuze mu kanya, nanjye kare nabivuze. Japan ni agahugu gato cyane. Imyaka myinshi cyane Japan yabaye igihugu cya mbere gikiza ku isi. Guess what? Cyakijwe n'iki? Nta susoro bagira. Ni n'agahugu gato cyane, kana kolonije China ukuntu ingana kuri. So yakijijwe no mu mutwe, mu bwenge, connaissance, knowledge. Abantu b'Abanyafurika turi inyuma cyane, kumva ngo dufite susoro se nta n'ikitumarira. Tuyibwirwa n'abanyabwenge ngo mufite ngo Corta, ngo mufite neri wati. Hari umuntu ukubizi wowe sokuru wawe yageze kubwira ko hari Corta azi? Tubimenyeje ubundi. Tubibwirwa n'abanyabwenge bavumbura ibintu. Donc la connaissance ifite inyungu kurusha ibindi byose byo kwisi, kuko yo irironuvera nta nubwo isaza. Ariko amasusoro arasaza, za petrol zirashira. Donc kumva Japan yarigeze kubiya unyango ubu ni ya kabiri ku isi, kandi rero kuntu kangana karagahugu gato cyane, ariko nicyo gihugu cyari cya mbere yava ubu cyasubiye inyuma gato, ni icya kabiri ku isi mu bihugu bikize. Urebe kuntu kangana, kubera bafite technology,
bafite ama knowledge arengeje ibintu byinshi. So ngira ngo niyo direction y'u Rwanda rufite, hari ibintu dutanazi byinshi cyane bakora. Bari barakora, bategura ibyo kugira inganda zitunganya za zahabu na za kizose. Ntabwo u Rwanda abantu banazi ngo Rwanda muri kwanza ubwabo bifite ibyabo muri sisa bakora dini faso industriel. Ongeraho uruganda rukora inshinge mu Rwanda. Inshinge bara birajya kwa muganga bya BioNTech birajya byo gukora vaccine. Oya, apana vaccine. Donc urabona katitato sinzi, urabona za nshinge batera bakoresha kwa muganga. Zira nshinge bakoresha kwa muganga. None sinagwa abonye ko His Excellency yakiriye aba ministri b'ubuzima bose bo muri Afrika. Nagwa abonye ko basangiye dina. It was about what? Byari kugira ngo abereke uruganda ntibazongere kujya kurangura handi. Murakoze. Mukomeze. Okay. Okay, thank you so much, my brother. Ofate umva bintu biri birashushe kubivuga paske nuko umuntu abantu baba bafite fitina kontre ku Rwanda. Niwe muntu wa mbere uvuze ikintu kiri ni fitina nta kindi, kandi yewe bari kuvuga u Rwanda mbura n'ukuntu nifata mu mbabare naguciye mu ijambo. Urumva abantu bafite fitina ku Rwanda kubera ko rureba kure. Kandi navuze ngo sinzi ko byumvikana, navuze ngo u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afrika kimeze kibaho nk'umukoresha. Ibihugu byose bya Afrika ni nk'abakozi kuko badepandinga ku bintu abandi bababwiye, ariko u Rwanda ruragenda rushaka kuba nk'umukozi, ntabwo rwashaka wa 100%. Inagutse ibihugu byose byo kusi by'abakire bibaho nk'abakoresha. Sinzi ko byumvikana, kete umuntu wize ekonomi niwe wasobanura abandi bantu hasi simbizi, ariko u Rwanda ruragenda rwegera kuba umukoresha aho kuba umukozi. That means ubukire buriho buraza, ntabwo waba umukoresha ngo ukene kete wamanagenza ibintu byawe nabi, ariko umukozi kugira ngo umukozi azakize nubwo yaba ari directeur general, wenda yagura inzu, wenda yagira iki, ariko ntabwo aje mu bantu b'abakire. So kuvuga ngo baje gushira amayizine atunganya amaminero wongera petrol. Eka ngoreke muri Kenya essence yenda kurusha mu Rwanda. Can you imagine? Ureba ahantu u Rwanda rukura muri Kenya, apana kuyikura ngo muri Kenya iyo transport kuva muri Kenya gushika mu Rwanda, ariko bikarenga bikaba mwese raporo yo muri Kenya cyangwa mu Uganda cyangwa muri Tanzania. Wakubwira ngo bafite mu myaka iri imbere wazasanga bafite kuko i Burayi kugira ngo bahindure essence cyangwa petrol amadezeri y'u Burayi ntabwo ameze nka muri Afrika. Bo babigura muri Afrika bidatunganije, bakaza bakabitunganiriza iwabo hano. Ureba ahantu babikura kure, ntuzatangare ubonye mu myaka iri imbere itari na myinshi. Ndatekereza ntibeshye ku Rwanda rubitekereza ku buryo ruzagira izine yo gutunganya essence n'amadezeri, kuko hari ukuntu babigura bidatunganije, nka kumwe umuntu agira koruta akayikuramo ibindi bintu n'amadezeri nuko bigenda, kuko dezeri bashyiramo ibindi bintu igahinduka dezeri cyangwa se igahinduka essence cyangwa se igahinduka petrol. Ibyo byose ni amayizine agira abakozi miliyoni. So donc ntagiye kujya kure mu myaka iri imbere, amayizine y'ibyo byose yo gutunganya by'amazahabu n'iki byose, yo gutunganya ibiki yo gukora imiti, batubwiye bijyanye n'ibijyanye n'uko u Rwanda ruzajya rukodesha ku bandi bantu bose ibijyanye n'iby'itumanaho, beaucoup de choses. Ikirere nta ndege inyura hafi zose, ubundi nta ndege inyura hejuru y'Ububiligi itishyuye, ariko muri Afrika indege ziranyuze itishyuye kubera iki? Nta kintu kibikontorora. U Rwanda rwo rwarabigize, ukuvuga ngo indege inyuze hariya hafi hose igomba kwishyura paske hari ibintu hari fagitire yatanzwe. Nawe nta na kimwe baba bazi, kugira ngo uzayimenye ni ukujijuka mu mutwe, mu ubwenge niyo avenire y'umuntu ku isi. Ni nayo gituma ibihugu bitera imbere, niyo bavuga ngo le pays développé. So mu myaka iri imbere uzasanga u Rwanda apana myinshi. Tekereza ko nubwo nkatwe mu myaka tubye niba dusigaje imyaka 40 kubaho, tuzabibona byanze bikunze.
u Rwanda ruzaba rwarateye imbere hamwe kugira ngo ujye kubona nationalite yo mu Rwanda. Ibi ngibi bavuga ngo bakubwira ngo umunyarwanda urababara ahubwo uzaba utomboye. Bamwe bazajya bayirwanira batakibonye ahubwo. So thank you so much. mwene buriya wari uvuze ngo mwari muvuze hari ukuntu mwari muvuze ngo u Rwanda warufitiye fitina. Igisekeje nta nubwo ari abanyafurika barufitiye fitina, ni abazungu, kandi nabo ntabwo ari fitina, ni ugutinya yuko independence economique ziba muri Afurika zinyuze muri programme ziri well structured. Urabyumva bimeze gutya, ni ukuvuga ngo iyo par exemple nibuka yuko kera iyo ngo watelefonaga telefone ugatelefona tuvuge undi muntu ugatelefona nko muri Congo cyangwa mu icyo gihe igoma habaga ikintu kimeze cyitwa phone, ugahamagara nk'Kinshasa cyangwa se ugatelefonera mu kindi gihugu. Telefone ngo yabanzaga ikanyura mu Bubiligi, noneho bakayiconnectinga straight ikaza aho telefone, kuvuga ngo ukaba uri nk'Kinshasa wa telefone igoma bikabanza bikanyura mu Bubiligi maze ikagera igoma. Can you imagine that? So kubaka inzego zitandukanye zituma abantu batera imbere mu bumenyi ni threat kuri economy z'abazungu, kuko aho ngaho niyo havamo inganda kandi abazungu babeshejweho n'inganda. Aho ngaho niyo havamo. ariko Master P iyo uvuga gutyo ngiye ntago yego ni threat kuri economy y'abazungu, ariko n'ibihugu baturanye nabyo bigira icyo bita ifitina ishyari babagirira. Reka nkubwire ibyo bihugu reka nkubwiye ko iki bitagira ifitina, nuko nabyo bikontrola n'abaperezida cyangwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye bazanywe na mission z'abazungu. Urumva nicyo kagira ngo nabo nibyo bihugu, ariko mu by'ukuri n'abazungu bayoboye muri ibyo bihugu ariko mu shusho ryabo birabura. Urabyumva ukabyibeshya, ariko nta muntu wakwifuza yuko abaturage be banyura mu buzima bugoye cyangwa mu biryo bakabaho mu buryo bugoye, ku buryo ejo n'ejo bundi umutekano we agomba gukesha abo baturage adashobora kuwubona ko abaturage. None se Master P reka nkubaza, uribuka intambara yarwanywe na leta ya Kinshasa ku bijyanye n'abarabimukira bo mu Bwongereza? Urayibuka iyo ntambara? Wibaza ko ari leta, utekereza ko byabashimishije? Wibaza ko ari leta iki kintu cya Amerika cyose no iki kintu cya buretse gatoya, iki kintu iyi deal ya Amerika n'u Rwanda rw'abimukira bashobora bari kugira ngo bazajye mu Rwanda, byo utekereza ko u Burundi na Kongo babyishimiye? N'iryo shyari babafitiye? No, umva ambassador, wewe wibaza yuko abo babarwanya n'abarundi cyangwa n'abakongomani, ahubwo n'abazungu badashaka ko iki kintu kibaho ku gihugu nk'u Rwanda, kuko bazi yuko icyo gihugu cy'u Rwanda kizakoresha iyo opportunity mu guteza imbere u Rwanda, ariko no mu guhindura imyumvire y'abanyafrika menshi, noneho bakahita bagirwanya ko baciye muri abo bayobozi. Ni ukuvuga ngo nk'ubu uzajya ubona Tshisekedi nk'umuyobozi w'abakongomani, ujye umubona nk'umukozi w'abazungu w'aba-imperialiste. Kuva igihe Tshisekedi yagendeyeho hariya ku buyobozi, uzi programme yishe zo muri Afurika, yishe programme ya railway yagombaga kuva muri East Africa ipasura ikanyura muri Congo ikagera Matadi, bagaconnectinga Ocean Indien na Ocean Atlantique. Urumva integration ya Congo muri East Africa yagombaga kuboostinga economy yiwe y'abaturage be n'abiya bihugu bindi hariya. Bari bafitemo niyo programme wumva ya barrage inga n'ibiki byose ya electricity, biya byose wumvise bagiye gusinyariya muri Amerika. Ibyo byose byaradindiye, kuvuga ngo East Africa imaze imyaka nk'itandatu cyangwa 7 yaradindiye kubera iyi conflict yari. Ubibaze ko ari